Real Madrid na Arsenal mbere yuko besurana iri joro. Dore aya ni amafoto agiye hanze agaragaza uburyo stade ya Santiago Bernabeu iraza kubisa. Bamwe bati iki ni igikombe cy'amata, abandi bati Arsenal ijoro rigiye kuyigwira. Mu mitima y'abafana benshi ba Real Madrid baratekereza ijambo rimwe gusa, remontada cyangwa se super comeback. Ibitigeze bibaho muri ruhago. Abenshi bemeza ko iri joro barashira akadomo, gusa abirondre ndavuga Gunners nabo bemeza yuko badashaka noneho gutsindwa na Real Madrid n'ubwo iraza kubiri iwayo, ahubwo baza gukora gashya. Bagize bati ni kangahe mubonye ipusi yicirwa mu nzu kandi inzu ifunze, nkuko bamenyereye yuko mu gipusi iri mu nzu nta kindi yagukorera usibye kukwica wowe nyir'ubwite. Hagati aho hari benshi bagiye batangaza byinshi ku muyobozi uyoboye Real Madrid. Uwo nta wundi ni Florentino Perez, yitwa Mafia. Ati ifirimbi iraza kuvuza ubuhuha, nta kintu na kimwe kiri bukunde kuri Arsenal. Bati igikomoka cyose ku mupira w'amaguru kiraza kuba kihariye muri Real Madrid, haba gusifurirwa neza, haba kwibirwa. Igikorwa cyose nuko Real Madrid igomba gutambuka itsinze Arsenal. Vinicius, umwe mu bakinnyi bahagaze neza ku isi kugeza ubu, yagize icyo atangaza. Vini yagize ati bafana ba Real Madrid ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru ku isi, muze mwese kandi muri benshi mwihera ijisho saa 3 z'ijoro. Ndaza kubereka utuntu nikorera. Ndizeza abakunzi ba Real Madrid yuko uyu ari umunsi w'ibyishimo kuri bo. Mu gihe kandi abafana ba Real Madrid nabo bahimbaza cyane ekipe yabo babyina n'insinzi. Buri mufana wa Real Madrid azasanga akadrapo ku mwanya zicaraho, hanyuma bafaneka have muri Santiago Bernabeu. Iyi stade iraza kubifunze hejuru. Bati ekipe ya Arsenal de Gunners ntabwo iza kubona ubuhumekero, stade iraza kubifunze. Gusa umunyarwanda yaciye umugani iti muzabaze uwakubise huku yikingiranye ibyamubayeho. Birazwi neza yuko ntabwo warugwanya injangwe ukingiranye nayo mu nzu. Aya ni amwe mu makuru ari hanze y'ikibuga agiye atangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Reka turebe Fabrizio Romano se ikiriyo ni ikihe. Andi makuru yerekeye iyi match kwa Fabrizio Romano, post imaze minota 29 yonyine, no kuvuga ko David Alaba ndetse na Raul Asensio baraza gukina nk'aba fullback. Ubwo ni gatatu cyangwa se kabiri. Impande zombi ziraba ziriho aba basore Alaba ndetse na Asensio bakina bazamuka bataka ekipe ya Arsenal, ari nako batanga ama assist menshi kugira ngo barebe neza yuko bakuramo iyi ekipe. Mu gihe kandi ku ruhande rwa Arsenal turavuga ku mutoza Mikel Arteta we yatangaje ati nta kindi kiri mu mitwe y'abakinnyi ba Arsenal usibye gutsinda iri joro. Turakora ibishoboka byose dutsinde Real Madrid iwayo. Gusa Real Madrid kuri account zayo nka Twitter, IG yagitangaza ko iyi minota 90 i Bernabeu iraza kuba ari myinshi cyane, iraza kuba ijoro rirerire kuri Arsenal. Ba postinze bati right now 90 minutes at Bernabeu are very long. Real Madrid, Vinicius Junior ndetse na Kylian Mbappe biteguye gukora ibitangaza kuri iyi stade yabo ya Santiago Bernabeu. Abasore bi Londres urabitega hiki? Njyewe ndi umunyamakuru, wowe uri umufana, nike kintu ubona kiri buze kuba iri joro? Remontada cyangwa se guhagarikwa cyangwa se gufungirwa muri stade ya Bernabeu, Real Madrid igakubitirwa iwayo icyo bise recto verso mu rurimi rw'igifaransa, amajyana amaza mu kinyarwanda, aller retour home and away.
Ibi byose ni amagambo Arsenal ifite mu mutwe wayo. Mu gihe Real Madrid ikiri mu mitwe nta kindi usibye remontada. Reka turebe ibinyamakuru birimo nka Marca cyangwa se Marca, ibi ni bikorera muri Espagne. Aha bagaragaje amwe mu mateka aranga ya ma ekipe ubwo bari baherutse guhurira ahantu hakomeye muri UEFA Champions League hari mu mwaka wa 2006. Aha Real Madrid yari afite abakinnyi b'ibihangange barimo nka Zinedine Zidane, Ronaldo, Luis Nazario de Lima, David Beckham, Roberto Carlos, Luis Figo, Raúl González, Claude Makelele, Iker Casillas. Aba baje guhura Arsenal yari ifite kizigenza Thierry Henry. Nta kindi cyabaye usibye ko Arsenal yasezereye iyi Real Madrid igagera ku mukino wa nyuma igahasanga FC Barcelona ikaba yarayatse iki gikombe yitsinze ibitego 2-1 nabyo bitavuzweho rumwe. Birumvikana neza yuko Arsenal ahantu hakomeye yigeze gusezera Real Madrid. Ikindi gitangaza benshi nuko Real Madrid iramutse ikuyemo Arsenal yabikoze ibintu bidasanzwe kuko nibwo bwa mbere mu mateka yayo byaba bibayeho kugaruka ibitego 3. Ati Real Madrid ntihigeze ikora remontada ibitego 3, byibuze igaruka 2 cyangwa se igitego 1. Ibi yabikoze kuri Chelsea, ibikora kuri Man City, ikipe nka Wolfsburg mu Budage. Ariko kuba yatsinzwe 3 ntago birakunda, nkuko Dortmund igeze kwitsinda ibitego 4-1 ariko bikanga Real Madrid igatsinda 3-1. Reka turebe muri iri joro remontada nkuko babivuga, niba Real Madrid iraza kuyunga ku ma ekipe arimo nka FC Barca yakubise remontada PSG, Liverpool yakubise Barca remontada ya 4, AS Roma ikuramo Barcelona yakubise remontada. Reka turebe ibiza kuba i Santiago Bernabeu iri joro nkuko baryise ijoro rirerire, ijoro rigoye, ijoro ribi ku bakunzi ba Arsenal, ijoro ribi ku bakunzi ba English Premier League, rikaba ijoro ryiza ku bafana ba Los Blancos cyangwa se Casablanca. Iyi ni Real Madrid, Hala Madrid. Reka tubitege amaso ubundi twirebere uburyo bw'umupira w'amaguru. Ciao ciao. Iyi ni Hot World Entertainment. Nta kindi tugusaba usibye umusanzu wonyine wo gukanda subscribe ugakanda inzogera, tukakugezaho byinshi ndetse ukaba umunyamuryango wacu kugira dutere inkunga kuba twakugezaho byinshi biri muri entertainment, sport, politics ndetse n'ibindi. Mugire umunsi mwiza.